Bungatsu mapinuing lise Hinahaba hinasomu Malaguhaw umotru klasi Otsamoru irasamu Sitatamu Nasdan half a day mungkin istigi utemu na dia ni para tafanguntos no antes di eleksyon para suceder gupa eleksyon dia 8 de Novembro no jigi mantina makti tempo ni para tafatina si hinasokta gana para ta decide a família lagotan lonte dita fangentos pada no mala tasangan di disclaimer pa fananan na todo do gini bebeosangan sa gini ni opinion na no za taza no mask no taza tumago bebeo sangan hafan gawa sti gini ni corazon dan gini ni naswa para ta apa tu reflection Dr. Situs masih para si Dr. Bavakwa jani nanayon istina lugar para ta fangentos jadi reflection or reflection ni patafingin to sa di po di tasosya di paguza unggan maila data tutun no sa gupa dia 8 November 8th of November sa undia magait anti di tatungo haji mangay Amerika di janya no midterm este magi sempre sa tatungo haji magay po fanadom da precisos ti sa di gobyerno segundo gobyerno attorney general pues si legislatura tali di magay ni school board no di pumalo siya sa school board di utilities lo bulala siya sinataadzik kumutilati do fanang di legislatura of course kinsigi Democrats dan kinsigi Republican pago gini di gobernador sa tatungan no si Camacho Ada versus Leon Guerrero Tenorio the incumbent ni matatansong pago di papagiza adlo janu it's a long road zaunggan tori tempo magata haswa no ni tamano para ta decides ti adjumon para ta adjek intingwa staff penadjek para ta sangan mas lo gitay ginin na process sa Senate ta crossover pa fananan no ti para Demokrata pun bota pa di Republican na sinambo kasi na un mix todo dati para folk kinsig di puntodo for example di legislatura sina mambota para legislatura masya kontra kada banda pat dosa kada banda hagulamon sina unadzik na mungoman ilihi para gobyerno sinatalon sa gino. So stigin na mas preciso no mungzong magay pago na i tempo no ni tantoy abogoy ni Rod no Attorney General's Office Liban Camacho dan si Doug Moylan peskwata luna si Raiden mapananan mamamasin Raiden na kandidato si Peter Santos lo jigi malik sa no debusyan no chess mas gwihin na no nabanda ni sinataadzik no lo jigi na para taatan fera ki qualification sa ni kokapas magari tawton ni para taadzik taso magada ji hafa taimano na mas malik ilina lamo sa pudi estina kilizano tamano na mas malik ilina lamo sa pudi ibidania ni man stabay di legislatura pat siya gobyerno pat ani man gobyerno pat tayo sa na klase hafa ni jigi man taadzik lo intingwa sta haji pen adzik fanan esta enadzika no sa fanan maski kana otsumit man mambotas tagi di early voting di tough na binoto gipapagi manus gi mapos na tungol si manang papagi malaso dyan na sangya tanu papaji western no na lugar lo mana data sa nasuja magay haji magay do kursi malagota pero ginia mo na ikandiratan the simply si susti na eleksyon sa siguro sangan na is historical not hysterical is historical is pag manunod sige di pandemic pas para ta tutundo na ibu kana para ta tutundo na ibu linalatan sa mga di pandemic gagay covid da fanan ma-report sa Amerika na kana 4 kada mes man mamatay di tapti sa Amerika ni COVID na may sana sa no
Los te magi kalantagi mosit man guy man mosit man libre ginin aduna turan no i COVID. Lo zigi na tinalay ka to di tempo ni hadzi magay musina para taadzik pero ginia mo na ilina lota. Bulasan na nebo na mata. Bulasan nebo na faso ni pero panhalong di legislatura sa nasonzu. Haso na tayo si sepiti malago do nebo si Mary Torres, Mary Torres. Of course Italina ni osun sistema pedino gi delegado. Stadosa do tayo si Jim Moylan tayo pisa no malalago para delegado lopi. Gisagana pisa Kesa tu si Clint Bridgel sa Timalago at si Clint na palago talo do nebo. Lo zigi 4,000 guna siza nebu taw niya sampi edzo na siza siya. 4, we're gonna have at least 4 brand new people, spanking new people. Before von halum gina siza. At least that no. Ina susuka di pero na bakang tinasiza siya. Pero kaya di pero po von halum sa mamailihi na pero von halum. Jadi man matata susta man mapendi. Ano paguno sampai aku mematugan na tempo tatumo mas no. Lo senasa ni hafa magad para tatso gusti za para tahasu hafa stina tauto tu posibi dane pero na mas libiano lina lahu. Hafa stina tauto sa pudiun tungu hafa mo ko pero susteni to di penimeti. Na para na mas molig mo na ilina lalta hafa mo na gagi minuta. Jadi man matapta sung sta hafa bidan niya jusya ini para na mas molig o mas libiano ilina na miso. Jadi ilina lau. Tungas tao si bebe bota. Lote no preciso gano sa kada uno kita hita tungas ta magay na just tinutuhun. I'm gonna vote for that guy. I'm gonna vote for that girl. I'm gonna vote for this. I'm gonna vote for that. Lo entry todo dos ne sen haswasti na todo dos asti man malalago makikitsagi ni na sinania pro to like itanota pergi imanaulik naman lo gwana bay na yung lekta dana para imanaulik kasi na banda sinabati maulik para hagulo tiga lo di maulik para go. Terus gua na bay na sen maput para ta decidi. Pesa tu na para taatan magait ko estina kilis danu ni gagal miluta pofa maulikit pat half a bidan nyagi man mapus na tempo ni sina preba na i protogwi mas pat protogwi anak mas liban nila na lata. Bulala siya man masusasadin di timanggof maulik mo na no lo bulala lo kita susasadin di man maulik mo na. Kada dia umujungo pagu sa manyugunogi karita bibiano pa itsetsu. At ang kantinang karita. Unalo na tempo tati taja tayo sa manasagay tato haling gumaniya. Bulan na tao to manahon pa itenda. Sigaw lulo kini presyo ni gasolina. Sigaw lulo presyo ni gasto siya gitenda. Gasto infectus no. Lo artikulo ano sa sangang bini. Ang ginintingwa sa haji parombota. Aso magagang kurson miso na gizas tinataw to gwahabi dan yang kita hagu per manala per na mas libiano elina lamu zani familia mo. Pag wisi chani maklaklaman na hunggan sino zogi taygi na klasi. Sina gwana bena mati duda no sistem manazan matsoku wizi minaulik na pada hita. Lo hita para ta decidi dan topa sa importante magana na mambota sa stigi pero sugon muna ilinalata za ilinala ifamagunta pero mas libiano muna tempo. Adza bebe abiso hamdi za we epok magana hunggan pan hujung pan mambota. Afatas pipya i manhoben siya para afatas pipya ezi man experience siya. Hadis ti siya ng tawtogi. The research, pinuing litera, ta reconoce no siya, ta imbestiga, magay maginin, mano magi, kung magahin na hafa masasangan, sinya matsobi. Tingnan siya, bula siya para tahaso,
lo kumumon agupa na po ingi ulat sadik no fortuno za tatunguin singidas hal sa magay pero gini muna ginigi senggat bunatan islot guahan go si Jason za bebesangan pag gi reflection sa reflection no we reflect on things that are happening around us they're gonna be na semprisiso na tahasuji muna para espiritu ni nafamolik para espiritu ni dinanya espiritu ni gunaiza lo magposti todo pas makto sampai idian manai no happy Thanksgiving lo gidispress zigi there's the big one zi mafananan happy holidays para hamzon ni manhonggi gono di espiritu no mandano katoliko pa di Christianity unggan magay burdennya si Jesus zigi na sumilo nga todos te muna pero na mas maguf da pero na mas malik na nota at fakta magaritano dali sa magonta zan manay mata na gan kita manggagita man matatngay man mesmo din na tawtawgi da sinya masya hafagwaha sinya itat managot ti karnay za masya manao kontray pago sa puri eleksyon tempyo pati iya magay na mas ta disisita i tawtaw ni titabota kuno di tabota mala zatana Clara zatana kasgasa mo na todo sa sempeo umaulik mo na because that's the way it is. It's gate naman sa morot de pumalo siya sa hoy. Go si JC, buenas and half a day. Binigi kwentus kuan. It's been a pleasure. Esta yo tribay talo. Analiit.